Yebo, ingane zakwethu impela sibona laphana-ke igcwami lisha njengoba-ke selale-ke laphetha-ke ngeminyaka yomculo-ke we-hip hop besanda kubungaza-ke i-birthday-ke yakhe. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu, ngicela baniqale nginibingelele. Kuyona ngimbuso Siri MTV sithi njengoba siqala ngane channel ake wenza kulungile. Uciphize usubscribe nawo notification bell. Uzithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke ezitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona laphana-ke igcwama-ke lisha njengoba-ke seliphahlukile-ke laphumela kubala lithi cha impela-ke kukhona-ke ukushaya amanzi-ke ngeminyaka-ke yomculo-ke we-hip hop. Yize-ke ngalidaluleli-ke wengane zawethu impela-ke igama-ke lakhe lo mculo. Kodwa-ke mangaba sibuka-ke wengane zawethu siyabona ukuthi-ke inkomba-ke zibheke phansi-ke Bhekville kubhek Zulu njengoba-ke kule mpelasonto-ke sisuka kuyona kube bungaza-ke iminyaka-ke ewu-40 njengoba-ke ebeze enze nomcimbi futhi sibona laphana-ke izinsizwa-ke ezenze kuhle-ke zimnikeza-ke izipho nokuyinto-ke abantu-ke abaningi-ke bayithaselile futhi bakujabulela. Yize-ke abanye-ke babone-ke ngenye indlela bathi cha impela-ke le minyaka-ke engathi kukhona ukushaya-ke amanzi ngeke ukuthi-ke uBig Zulu-ke angaba neminyaka-ke ewu-40. Kanti-ke wengane zawethu impela-ke igcwame elisha libese lathi impela-ke ngeke uzophula-ke abadlali-ke ebholeni. Akekho-ke umuntu ona-40-ke ongaka hey bafethu impela-ke lisho njalo-ke phana-ke igcwame elisha-ke lala-ke liphetha lithi cha ngeke akwazeki ukuthi-ke ngaba una-40 kodwa nje mina mangangimbuka ngibona nje u-44 weminyaka. Hake wengane zawethu impela kusho njalo phana-ke umthandeni-ke SK Easy-ke engalidalile-ke kodwa igama kodwa-ke ngokwembhalo-ke wakhe-ke siyakubona uba cha impela-ke ukudla phansi phana-ke entabeni-ke zokhahlamba eBhekville kuyona-ke uBig Zulu. Hake wengane zethu impela thina simbuso MTV sithi bafethu-ke nisidedele-ke sihlabe phasi ngetikolo sithi qe impela-ke ayidibane kuyona ividiyo elandelayo.